Yes, reka nomwe mbaye ikaze bakunzi ba Intore TV, reka mwongere mbashimire mwebwe mwese abamaze gukora subscribe, share, like, comment. Amahoro y'Imana abane namwe mwarakoze cyane kudushigikira. Hanyuma nanone turi kumwe n'umuvandimwe ariko tutaramuha ikaze, reka tubabwire ngo ubuzima ni gatebe gatoki, ubuzima bugenda buhinduka. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ejo bikagenda neza. Imana irahari kugira ngo ibigenze neza. Ibanga ni rimwe, ni ugukora cyane, kudacika intege no gusenga Imana. Hanyuma nanone uri kuri mikoro muri kumwe na Joseph, umuhungu wanyu mukunda cyane muri benshi. Channel yacu ni Intore TV show. Kuri mikoro muri kumwe na Joseph personnel. Ari umuntu n'abanyugira channel yitwa ngo Nyakirahure personnel TV. Mugende kuri Nyakirahure TV, mukore subscribe, mwumve nako gafaransa personnel. Hanyuma turi kumwe n'umuvandimwe, reka dutangire atwibwira kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Karibu. Sawa murakoze cyane. Nanjye nitwa Irakiza Eric, ndi ku kazi stabilisateur. Rubego se mavuta. Yego. Abankorera kuri channel n'ubundi yitwa stabilisateur comedian. Murakoze cyane, mugenda ara kuri stabilisateur comedian. Comedian mukandire. Ni mu subscribe. Nimba muri telefone yawe kameze gutya ugakora. Niba yerekeye ino kameze gutya. Ubwangu ikintu gusa tubingenza mutazamudukandira. Ugakora. Kajya kameze gutya. Kajya kameze gutya. Uzaza mukanda kameze. Uzakaturekera. Tuzakikandira mupaka. Ubwangu bumeze gutya ubucuritse tavazari tukaza mu bukanda. Yego. Kandi uzaza mukanda yeme. Ng'umuntu noneho ariko no iki nitanga kumuntu noneho ubuhaye link ukamuha umuntu ubugiriye icyizere ese tuvugisha ukuri ko umuntu ababugiriye icyizere tuvugisha akagweza link yamara kuguha link gufungura link gusa urafungura link gutya ukande kajya kameze gutya numara wandike aga comment nuko nguko kandi utabimenye koze tuzatubimenye ubutanze tuba tuzi umubare dofite ubutanze intwererano ikomeye cyane mu buzima bw'uyu muntu nyiricano bw'igihe kirekire kweli cyane kabisa. Ukuvuga ngo mu buzima bw'Imana buzaba buriho burahinduka, buzaba babuhinduye bwagenze neza, ni wewe urimo ariko zo gushimira ariko usukamo umugwanya gusukamanga gufungura link ngo kande like na comment. Nimba utonakora sharinga ukabwira Imana we hari ikintu dukora ugasanga wowe utazubisharinga. Ari ibintu dushobora gukora tugasanga wowe bitemerewe ko ubisharinga, gusa wowe wadukoreye subscribe bikurikiranye n'impamvu zawe bwite tudategerezwa kumenya. Ariko kuba bamaze kulayikinga no gutera comment aho gaho bakoze ikintu gikomeye cyane. Bazavuga mu mutwe umwe uza wibwira ibisazi. Umutwe wanyu ushobora kwibwira ibintu wenda atari byiza cyane, ariko waza ukabondika muri comment ugasanga uriya kiriya gitekerezo utanze kibaye kizima, kigize icyo kitumarira kandi natwe tukagushimira kubera idea uba watanze. Hanyuma uzaza mugara kuvuga mufite uburenganzira bwo kuza hariya muntuze muri comment mukatwandikira mukatubwira ngo ibi mwavuze muzabivuge gute. Murashobora no kuza mukaduheza content y'ibyo tuvugaho, kwa kuzo tuvuga turi abantu namwe muri abantu ufite ibitekerezo bushobora kuduheza kandi timutwanze muradukunze muradukundi ko ndabizi muradukunda nubwo muri ko dore kuri nubwo uri ko birebesha hino nubwo ukaramamba ikutero yura reka ambure kutera utegere shiramo volume uyizamure uzaza ukora mwe gutera n'abandi bumve kudukunda n'abandi barabizi. Reka barabizi, reka kureba hirya ariko isoni turabizi uradukunda yeme nuko hata ukitaka hata usipotaka turabizi uradukunda. Urukundo rwawe kuri twe turaruzirikana kandi nawe turabizi uzirikana urukundo rwacu kuri wowe. Turabingira akamaro kuri wowe nawe wingira akamaro kuri twe. Turakwemera cyane, turagukunda, turakuzirikana. So rero zukora ibintu bigize. Hari abantu b'imfura imfura ziracaba nakazangira ahubwo abantu baje no zagiye zishira ariko ziracaba. Hari abantu zuha link agahita akora subscribe agahita akora na share, ariko ejo hari umuntu wankoreye surprise nzobimushimira turi kumwe. Noneho umuntu agahita akora ibyo byose, agahita akora na screenshot, agahita kohereza ko yabikoze. Abari imfura man. No kuvuga ngo hari umuntu ukora imfura
ukamuheza link Bitangaza pe. yamara kurayikinga no gukanda comment agahita akora screenshot akayikoherereza kugira ngo ubibone neza ko yabikoze cyane. Bibaho hari abantu nk'abo. Twinjire mu kiganiro uyu munsi, hanyuma uzikurikirana ibintu by'umupira z'umupira w'amaguru. Kabumbu buki ariko wogerageza kugira ngo kubaze ku bijyanye n'abakoca. Ubu za abakoca b'amatimu kamaniyu za maniyu za Arsenal gutya kureka gusa tatu ntabuzi we kocha maniyu sajya bamwitana kocha maniyu ubumbaje na aragi narize kurambaza utabizi impamvu ndi kukubaza nugira ngo mbimenye genda bisacinga kuri YouTube ariko Google yaraje iravyorosha. Hari ibintu kabingaye ngira ngo kubaze kugira ngo tudutwara umwanya tumbaze bene ivyo bigoye ibyo ntibigoye nuko utabizi gusa ko ntibigoye. Ijambo ngiye kubaza utujambo tugufi uzostumbira mu buryo burambuye. Turatangira nanone ngo uja kuba aribanze. Turatangira kuri ijambo DRC. Bisobanura iki mu magambo maremare? DRC risobanura ngo Repubulika Demokarasike du Congo. Kuri kubisobanura nabi. DRC. Wowe gutangirira kuri A. Bisobanura DRC. Bisobanura ngo Bisobanura Repubulika Demokarasike du Congo. Okay, ibyo turitambuke. Abantu baratubwira muri commentaire nimba iryo ari ryo. Nimba nananiwe. Timugiro nigirishije. Mvuze uko nzi ko wananiwe. Nimba nananiwe. Ndamanitse amaboko. Menda. Nimba nananitse. Hanyuma dufite ijambo ryitwa US. US iri abantu bazaje muri Amerika. Iriya jambo US bisobanura iki? Sana ngo USA. Nyine urumva kubisoma ni USA ariko ukuntu bisobanura iriya u ugomba kuba igifite igisobanuro cyayo ikagera urumva ni abbreviation. U ifite igisobanuro cyayo, C ifite igisobanuro cyayo, A ifite igisobanuro cyayo. Simbizi ariko ngiye gukeka. U ko numva ari wewe. You ni wewe. You ni Cyongereza. You ni wewe. Mbwe uzazubwira. C. C ni C. Iriya A. Hariho na A. Hariho U. USA. Iriya ya A. Dufate gusa ko ari we na Sei. Nubwo ni wewe na Sei. You America. Uburayi. Ese buriya uzukurikirana ibintu by'ijambo ry'Imana cyane. Biteye ubwoba. Ninka bavuga butumwa batatu. Wemera abavuga butumwa apana abapasteri n'ababishop. Tuvuga aba bakiri ba EV. Abaza babreje ngo EV evangelist. Ninka bangaye nka batatu wemera uvuge batatu. Evangelist wa mbere nemera. Very hejuru. Evangelist bita ngo ni Gwiyereka. Evangelist Gwiyereka. Uyu muhungu arakwemera. Evangelist Gwiyereka ndamwemera kandi I love you so much. You love her he. Wakabire. Gwiyereka tegera nzaza nsobanura nico nemerera umuntu. Umuvuge. Gwiyereka ndamwemera. Kwera ko urebye arabavuga ubutumwa bunyine benshi. Baza bavuga ubutumwa ariko bakavuga how are you wazungu? How are you? I love you. Nuko yebe. Gwiyereka narivuze ngo icyo nkundira Gwiyereka. Hari abavuga ubutumwa benshi usanga babwiriza. Kwasanga uko ijambo ry'Imana rivuga
niko baba bararisomye ariko bakarisobanura gutandukanye n'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Ariko evangeliste Guyereka ni umuvugabutumwa nemera iyo agiye kubwiriza azabwiriza ugasanga kabisa ni ukuvuga ngo ijambo uko rivuga niko zarivuga, kandi nibaze ko nta kiba giteye isoni kuvuga Bibiliya ijambo ry'Imana ryamaze kuzandika, kandi ugiye kubwiriza ibintu Imana amajambo yanditswe n'abari mu mwuka w'Imana utegerezwa kwibwiriza kujya byanditse. Evangeliste Guyereka ndakwemera. Uwa kabiri nemera Evangeliste Kamusore w'Ikasarani. Nanje ndamwemera wa Evangeliste Kamusore ndamwemera. Nanje ndamwemera kabisa. Azabwiriza neza ibintu bishobora kujana umuntu mu mwuka byesana, kandi ni n'umuntu uri social. Ni umuntu woroshe wegerana na buri muntu wese uciye bugufi, uvugana n'umuntu na buri muntu wese n'uworoheje cyane, kandi agira amajambo y'ubwenge, azashorera ijambo ry'ubwenge byesana. I love you. Hari abantu tukiri kuri ico, hari abantu muza muganira ukumva nta kintu winjije mu bintu bigaragara, ariko ukumva kuganira nawe n'uriya muntu bifite icyo bikumariye. Cyo kimwe nuko bazavuga abanyamurenge ngo ubwenge burarahugwa. Twari dukomeje ku wa gatatu, wari utaravuga uwa gatatu nemera. How are you muzungu? Hi, you can join me, I'm recording. Uwa gatatu nkemera Evangeliste utuye mu gihugu cy'u Burundi witwa Evangeliste Kofi. Turakwemera no muri Kenya. Ndamwemera kabisa. Ni Evangeliste mwiza. Ushoboye kandi ukorera Imana kabisa mu gihe kigoye, kandi akora ibintu byinshi mu mwanya we. Ndamwemera. Ese kuri wowe uratekereza ko ari iyo mpamvu abantu dushobora kuza mu kintu twembi dukora, ariko ugasanga bamwe bagiye bakizamukamo cyane intera nini kurusha abandi? Ibintu bisigaye byarakomeye wawe. Turuzi ari ibintu ubu nyine turuzi ko ibintu byacu za social media ibi byacu tubikora n'umwuga, ntabwo tubikoreshwa n'umwuka, nta nubwo bisabye umwuka, ariko bisabye umubiri n'umwete uba wabyutse gusa. Ariko bari abantu bakora ibintu byo mu ikanisa tibisabye si umwuga, ni ibintu bisaba umwuka no kubisengera cyane no kumenya ikintu ugiye gukora mu mwanya wacu. Rero bari abantu benshi bo mu makanisa, abaevangeliste n'abapasiteri n'abaririmbyi n'abacuranzi bakibikora nk'abanyamwuka, basigaye babikora nk'abanyamwuga. Niho rero usanga abantu basigaye baratandukanye. Noneho kumva nuvuga ngo hari imbere nahera tihagakwiye kumenyera, tihagakwiye kuja umunyamwuga, hakagombye kuja umunyamwuga. Nigeze kubona igihe kimwe hari ahantu hamwe mu nkambi z'i Burundi abayumbe bano ari abayumbe bamwe bagira impano, hakaba n'abandi bo guhudumiya gusa, gusenga gusenga tumenya nimba ibyo wasengeye byabaye cyangwa bitabaye, ariko akaba abandi biba kashi aho ngaho. Rero bagahita biba aho ngaho surprise, bajya ba kashe bahita batangira kubikoresha nyine, bitangira no kuba kashe ku ifaranga. Urumva bivuye mu mwuka bigiye mu mwuga, bakishuga babigira umwuga. Kaza guhamagara ngo aro Imana yambwiye ngo kino kigiye kukubaho. Rero kugira ngo icyo kintu tukikurinde bisaba ko dusenga. None shiraho miliyoni zingahe
Shiraho miliyoni zingahe? cyangwa miliyoni zingahe Ngisengere Upfukame kive. senge. Aha. ntibamenye ko ari Imana igiye gukora bo bagasa nk'aho aribo baba bagiye kubikora. Aha. Nicyo cyagiye ni ukuvuga ngo hari abayungu usanga kubera kumenyera kubwira abantu kumenyera kubona akagira ngo umunsi atabonye abantu baramucira urubanza akasigara yigera. Bikaba bisaba ko abesha. Oya wowe Rero- ukorera umuntu serivisi iwe nk'umuntu avuge ngo reka ngushimire aguhe kitu kidogo Kuri bugufi. wakoze kuko Imana niyo yakoze ariko ibikunyuzamo. kuri bugufi tuve kuri icyo abakorera mu nzu y'Imana muve mu bintu by'umwuga muje mu bintu by'umwuga nuko nta kindi kintu na kimwe. uzikurikirana ibintu by'umukunga cyane ubukunga nza nkukurikirana urawufana uteye ubwoba una love so much nyo urawagaranya mwagara nyo. muri aba bacuranzi dufite b'abanyamurenge bacuranga igisirimba yaba pade akompanyema iki cyitwa gusa igisirimba kuri none uyu munsi ninde top number 1 kuri wowe kujya uzumva wowe? Abaswahili baravuze ngo msema ukweli mpenzi wa Mungu kabisa. Rero- Sema mpenzi wa Mungu. mbabwije ukuri abacuranzi ba padi nta n'umwe azanumvira ibintu nta n'umwe azanumvira ibintu nta n'umwe ikintu cyo kiza kiza ngo kinkwege. Sema ukweli mpenzi wa Mungu ndeke kubabesha kugira ngo mbazamure amarangamutima. No. Abacuranzi ba padi uzamurira Accompagnement. amarangamutima. Accompagnement na solo nibyo bintu biza binzamurira amarangamutima. Rero umucuranzi wese wabicuranze nibaze ko nza numva kabisa twajanye ariko n'uburyo nemera ni ukuvuga ngo abacuranzi bose hano muri Kenya abacuranzi bazacuranga pepe. Hari abacuranzi benshi babizi, hari abapeti babizima, hari abacuranzi benshi ba kazungu ni benshi tuvuga ni hivi cunga umucere muzima mumejaa hivi. rero bakavoma bagacuranga kabisa ukumva kabisa ibintu byacitse ariko dogiteri yahaje ukumva kabisa ko hagiye ubukombe ubukombe kabisa ukumva urutoki. Dogiteri n'uyu muhungu Dogiteri Issa Simiyoni ukumva kabisa urutoki rurashanjije urahindutse ukumva kabisa hongereyemo akandi kantu katamu kabisa. hari ikintu ngiye kubaza ku baririmbyi niba uzikurikirana abaririmbyi ndango apana abahanzi ku giti cyabo abaramyi ni uwe muramyi uzi kuzamura ukavuga ngo ndazamutse kabisa niba ufite nka batatu ubatubwire. Muramyi wa mbere nemera cyane kandi nkunda zanategera cyane ni Frank. Aime Frank uriya muhungu naje ndamufana. Uriya muhungu ni nkaho utamupinzana gito. Frank kabisa kuri stage ni intare. Ni imbogo. Tuvuge kuri aba bariho ubu nyine kubera ko hari abandi sinkibona bakora. Ubundi umuntu nanemera Dayiro cyane. Yaratuye mu Burundi. Nanemera Nkomezi yo muri Gisubizo. Nanemera bagende bagabanya ubushanga. Nemera nukuvuga nari mbemera n'ubundi ndabemera gusa nuko batayikorana nemera Elise mugaruke ariko ko batakiri ko bakora ni ukuvuga ngo ubu nyine top 1 ni Frank uwa kabiri ni Trezoro. Abo ni bande kabisa ndakwemera inosha kabisa. ni ukuvuga ngo n'abandi bagenda baza ariko uvuze ko ncamake abo nibo bari imbere. buriya hari abaranyuze ubona babisanzwemo kabona ubuzima bwabo nibyo kuramya. hakaba n'abandi ubona ukabona bimufatiye aho ngaho mu ikanisa aratunguwe uriya muntu bimuje surprise bimukoreye surprise. baramya kabisa bifatika. Abaramyi bamba bazihuruma
araramya kabisa turabemera hari abaramyi ba Peter ni benshi Evangeliste Peter ukora mu gihugu cy'u Burundi ndamwemera cyane abaramyi ni benshi kuba nyina nabivuze baba bari imbere etc. Hanyuma kuva waba ugiye ugenda ahantu henshi ukorana n'abantu benshi ni irihe zina utari wumva abantu bakwita wenda nk'urugero kabose nyakubahwa umukire two dusilenge nyine bene utwo ngutwo nkiri utarumva bakwita kabisa ukavuga ati iri ngiri turirangiraho yose bazi kuyangira urwego yose waraya kabakaba ubwo mutazi nano ko bitaranyita siko naje bamaze kuyanyita kazi no kuvuga bazi baza bayanyita kayo ubwo amazina yo kuvuga kuri nyita gusa nubwo umuntu ataba bikoye ku mutima ariko akabinyi ubwo akabizina yose mukanwa gusa izina bataranyita ntibaranyita komanda ibyafande jya wajyara kubeza ibyafande ntibaranyita amazina y'igisoro ntibarayanyita ese uratekereza ko impamvu ari iki ariko amazina nuko abantu batakubona amabishopu bamaze kuyanyita amarevera bamaze kuyanyita amapasita bamaze kuyanyita nubwo bitaba bibavuye ariko bibavuye ku mutima ni ukuvuga kuba gusa ryasohotse rikaza riba ryaje kandi byose twagenda tugusiya twamenya ko ari ikinyoma cyangwa ari ubujyajya twagenda tugusiya tutapitiya etape par etape uratekereza ko impamvu ari iki batarakwita wenda byibuze nk'afande komanda ariko nabyo nk'iyo turi ko tuganira ibintu bijanye nabyo ariko igihe tubiganira nka jokes bakabinyita gute ariko igihe tuganira ibintu bene ibyo ugasanga nyine muri jokes barabinyise wari wabaho umusirikare buke jewe uzutekereza ko impamvu ari nuko ntaramubanye ninde wavuze ngo nuko agira ubwoba nuko ngira ubwoba ariko ngo mba naratabaye je si uko ngira ubwoba gusa nyine se ndamuba kandi nzamuba kandi igihe nzamuba mutashangala ariko kunjewe ndiwe naje gusanga umunyamurenge wese nitwirwanira gusa aba ari umusirikare hanyuma dusoza kubera impamvu z'umwanya niriya jambo wogira abantu ijambo ryohindura ubuzima ku muntu uwo ari we wese uri kutureba ijambo ryohindura ubuzima ku muntu uwo ari we wese ni uko afokasinga n'ikintu ariko abona gishobora kumugirira akamaro atitaye ku bindi bintu byose bimuca intege n'ibyo gusa ikintu ari kubona gishobora kumugirira akamaro ibindi byose bishobora kuza bimuca intege kuri icyo kintu yerekejeho akabyima amatwi ibintu bishobora kuza bimuca intege abyima amatwi hari ko umuntu ushobora kuba waracitse intege mu bintu akora akavuga ati ndi gukora ariko ntaterambere kandi nta buryo mfite bwo guhindura ushaka ibindi ibyo tubifite aho bifite kugeza ibyo gusa bizomugumisha aho ngaho bireke nimba ari umunsi umwe umaze gutekereza ko ntabwo bizakugeza bireke shaka ibindi bizakugeza dusoza dushimira abantu babanye natwe badukurikiye umunsi wose ukuguye no umunsi wose ni iminota ariko kubera ko ari dukoze rimwe mu munsi uko no umunsi wose turabashimiye cyane abantu badukurikiranye muri East Africa hose dufite abakunzi n'abafana n'inshuti ahantu hose ku isi aho hose aho turebera uri turahazi uko turi kuri televiziyo y'iwanyu turahazi turi aho ngaho nyine aho ngaho arawundi aho ngaho iwanyu turabashimiye cyane kubwo kudukurikirana umunsi wose mwakoze cyane bravo bless muze muza imana ibaho umugisha ciao ciao